Anyang aki din! Pare Alvin, sa dino tinagapwang? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, un gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Un nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo tila nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya nga iti requirements pare. Interesado kaya? Anya lakit din pare. Un ibagamla ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapak ka mat, Alvin, lakay. Un bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahoan ni pare Roland bakit? Anya. Nay, apay kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidan ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. At damat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta. At damang bantay ken ka. Tamangan nuan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Jak manen makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan dayjay at tao anak kaw. Nasa paari mo nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pay. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya? Ada motor nga ramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan aseryoso iti day ta plano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matan ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado. Wen, ngam na saya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Ay, adyamanak, sir. Mala, urayim ni Roland. Umay to ag-pick up de jay iti parcel nga i-delivery yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sigamat lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklaka. Adumat gayam ti deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Asay-sayat kidi ano, ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Tay sumit piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mabanbanog, pare. Nairuama kon pare. Mairuam kan tumlaan. Hanya lakit din na ya. Nagdadamo ak pa ilang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka pa nairuam pare. Hala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay. Uwan, jakon mabilang naman, no?
Ano sama, tinapatag kat adda pagtrabahwam. Jak mat ekspektara na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko nam anarigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim. Tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga ro diti kanak. Mabisbisi na kun bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagningi na dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Ang mga no at dati cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, kita man no, dapat umanayan ti parcel di ba? Ay, sigamat gayam, pare Roland. Anya kalakit din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka di pare, ha? Ah, okay haklang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam. At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitag no adda umanayan na. Ado ka di dayta pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito abanda pare oh. Oh, ala. Mudoyin pare. Tasyakon ti mangi kamada. Anya launay ti pampanunot Roland, anak ko. Nanang, pampanunutot lang ti nakita kita. Anyat nakitam aya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak. At dadakas a panggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pag-interesan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo magtius-usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga isuti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Amang ano agub-overting kalaeng, anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas tigayem mo. Ne. Apay anaabutan dahi tayo parcel. Awan mo ti abot na dahi tayo. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, ada ka magayam nita. Nakasiyar ka din. Buen alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Agulay magkakpay lang ita. Yung paliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare, rogyan tan tagi-deliver. Oh, at titilistahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko da ito yan. Itay pailaan nga kayat ko amaamuan. Nga niya tilinaon da ito yung parcel. Ang mga nod dati karga na pagsayatan. Aralben, anya tar aramidam. Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, at dati plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga rin naabutan ta parcel ngayon nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver ta nga adda abot na. Diyak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare.
Dakas ti kastangar aramidam. Kasanunod agreklamo. Mairaman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasiyo. Ikanda kumapa iti may sa agundaway, sir. Sana nasaya ti kasta nga inarabit mo. Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti aparsel, ha? Ay, maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga arabid mo. Ay, sir, pangasiyo. Ikanak kumapa iti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan miya kasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir, Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Na, nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. awan na lang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat na ti busminanan. apay, iti anya ang makagapo ana ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho ah. Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ama ikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho dyan. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kon sinaludsod Tinapatag. Kat inted da ti sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Nay. Hapay aya a big deal kada kayo da kita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit diti agparikot. Anya lakit din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Aniya, ka ti kumparim ngay. Awarin, nanang. Inikat ni Busme. Apay anaikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan iti kalukwan ti trabaho na, nanang. Aniya, Malagip yung kadita yung baga kada kayo, day. Kasla pag-interesan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba yung diti nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman adago si tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Sikamad ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan maray. Naikat nga min ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no adda nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka di maray. Ibagam ko mano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa'y ka no. Anya? Day tama ti indanon da kanyak, maray.
Isumat lagayam adi na ibaga no apay anaikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasigmut din apakay babay nanti kastagar aramidin da. Anya timbaga ni Nana Ani kada kayo, Nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, Nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa'y inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay an naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramidan na. Iraman na paikit di ti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, Nanang. Kasta ti biyag akayat mo, ti agil ilad laang dita. Awan mo't nga may di pagtrabahoak. Awan ata sa bali mo ti agdad ita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin apag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Na, sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan Nanang. Anya? Ah, nakababain man ti kastang aramidam sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida, kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Ha? Kasano ana amuan dati may papaniti day tabanag? Ay, diya mo ngam awan ti daduma ang mapabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabom. Luk-luk at am tumat ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day, no trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan, tapno awan daw ti pagparikutan, kun pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Asino yung tataulan ti aso itay? Apay mat adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perfecto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasao ko namlan asino. Abay, nasakit lat ta tinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkay warang aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod mabalay na may bulos dagiti nga aso na makapirhwiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't bakit? Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan ang masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayat mo lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkayura lang ti aso na? Ado tayo mo't? Bakit? Ha? Basta, kagurgurak deta babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't? Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling ngamin. Agsagdang gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay amarilin tatang. Anya ayat inaramid na kan ka. Sabali ti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo lang. Saan, tatang? Talaga nga rod asabali. Kasla dagura na kanyak.
Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang nga dayta? Di na pa'y mat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagiti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang nga. No nasakit tinakam na, idi in report ko dagiti agkaywara nga aso na dita kalsada. Aso da nga minti da dumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dahi ta pagguraan nyo iti tunggal maysa. No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano nun di speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa tayo eh. Nabayag ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo? Tanay. Kataptapok. Wen, siya kunti makamu. Itaman pa yan nalagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? Agdain download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalos ko. Di kan aging iimman. Antay ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngamin, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na ya babae. Bakit? Anya langit di mo tayo. Anyak ko nam Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amin. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag bangir mo. Nasayat kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruma tayo. Anya ka lagi tinaya bakit? Kaya't mo ta dadaulag dahi tang speaker, ha? Dahil tati di mo aramidan, ta talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidam, tabisi akmat dito eh. Awan oras ko amakidibate kan ka. Di kan aging iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay, may sa oras samat na nakasta ti patpatukar na. Makaumamit. No sa anak ngagbidlaw, damarileng jagpatpatukar. Awan mat ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka-loudspeaker. Ay, jak abokad ako ada Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi Ay, amangan mat, ano dahi tati paborito na? Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar dahi ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak dahi dya babae tatang. Wak-wak kirat pa'y aper-permi. Saan ang Sayat mo, tainedap mo ti speaker si Kamarile. Iso lang nga, iso ti music mo. nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible met no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impig sa lakay. No kasta, impatukar mo dahil dyan. Tapno mapasagitan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak lakay.
Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan tagpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker daytoy, Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak, mama. Idi na minsan nga alda, nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay, Nana. Iso agim matang akmat itidakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ay, anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti ko na siguro kat sa anak a bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagida na idi na minsan nga aldaw. Nangagyaw ti patpatukar na, Nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay kumapasagidan na ka. Adaya ti saan nyo nagkinaawatan. Jak amo iti deja a babae, Nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknakmat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalayda, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti day nga speaker na nakaw. Ginatang ko, tatang. Agpatukarak, mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, na niya ti title na, tatang. Ah, Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. ay una yan day nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta. Tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima nagura yo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan, tatang? Sa anak apaabak iti day ja babae. Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yo? No kasta ti ararabidan yo. Uray pay. Tinapatag kanyak. Mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Hinton ko nagreklamo na kiti kaaruba. Mairaman da pa yan iti gura yo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon, tatang. Agindadalos ti loko, kunam netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di tanakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba. Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo. Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka. Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayan da sabet ti paggapgapuan day tatukar. Ha, talaga mo't day ta babae Mabitlang ta iruwar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker Makadisturbo kayo iti karuba no kastalaan. Agindadalos ti loko, kunam netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik mo't ti agindadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na numangag na. Na, apay mo't nga ni deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas ta ti music mo. Sapay nakapigpig sa.
Ni tatang mat. Nakababay nga raw ka nagitikaro ba? Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mat para kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itan. Saan man akong kumpormitar aramiden yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo tan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni Kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko na dati bakit? Tapno masulbar ko mamudlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kasta langan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. Na may samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo akaruba sabet anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mat dagita. Apay nga agreklamo da kat tukar laang mat. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis tagpatukar. Gamkitayo mo't agamin takontrolan yaw. Da kayo mamat ti pasagidan da tatang. No anya mat ti aramidan yo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo ti tunggal maysa. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigan. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo akaruba kada kayo. Anya? Anya ka no ti basol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, gan Marisabet, tinaireklamo. Anya? Ali pasagid pa more. Ha, Asinaw dagita nagreklamo? di mon amwen. Panunutam kit de, no anya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairama nyo ti intero a barangay. Grabe ka mo't lakay. Saan mo't ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kanuti nang i-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga ron na jay, karuba kano matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni Kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay katanusam Ay nasasayahan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Ang mga no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pag kinnaawatan, kini Marilyn. Masurunak na Celia. Ha? Inpa
pabarangay da kami pailaang mat dagiti kaaruba, nana. Ay, da kayon tumag ngamen. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi, nana? Ngam oras si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy mapaspasama. Mapankalat tatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang iti tukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamay raman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat ken ka, Marilyn. Awan ka di pa'y ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Amang ano nalipatan na ti schedule tayo agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Eh, uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abi malasak matan. Naaramid ko lang tikas jay. Gaputa na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot din tasumungan. Ay, uwan nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Anya laki, Jay. No, ada sakit tinakamaw iti karuba. Pagsaritaan yaw ada sayaat. Di kaya pinasagay. Nang runa no may ramraman na iti karuba yaw. Ti parikaw, kat rumba nga mapagsaritaan ada sayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Jay. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unak lagi din o nakaturog kan bakit? Pampanunutot nga ron ti panag-resign ko lakay. Adda ka di pa iti isyo. Nagsaritaan tamot ti may papanitiday tabanag bakit? Kayat ko ti ag-resign. Makapabanog mo ti agisuro. Saan tayo nga nga agbisin no ag-resign na iti trabaho? Agtrabaho aklatamot bakit? No para kanya. Nasaysayat mo't lang no ag-resign ka. Iti kasta, may pamaisam ta tinisyon mo kalag iti ubeng. Sa bali mo't lang ngamin no sika mismo nga inada ti mga sikaso kwada-kwada. O sige. Agaramid ak nga rudan iti resignation letter ko. O bakit? Tapno saan mo't lang na masapul amang tangdan tayo iti kadwa tayo niti balay. Kasla saan matan arum-rumar ni matay, orlan lakay. Diyan ka mo Apay ka di. Saan samatan nga agisursuro? Kahit, anya ko maitakan ka. Unaw, naikat matan iti trabaho na. Ay, kat mapan ka iti ayanda, ta iso ti saludsudan ba kay? Day tangarod ti madmadlaw ko lakay. No ite, kat kanayon amasapa arumwar. Ita, saan matan? Nilaang matlakay na ti makitkitak amasapsapa. Mangidasar ka kidin iti pamigatan ta. Sana ti biyag ti pada matao ti mapan mo bambantayan. Alawo nan, agsaludsud laang datao, kasta dagusan ti bagam.
Anya laki din. Adda imarites ko kan ka, Mari Gladys. Anya day tamare? Sigurado amabsog ka manan itibagak. Ay, kat ibaga mo na. Ni Matet, Mare. Apay ni Matet. Anya ti chismis, maipapankan ko na. Saan samot tan nga agisursuro? Kasanomot, anay bagam day ta. Jak matan makikita arong rumor, Mare. Amang ano nakalivlaang, Mare. Kaslasan mo't, Mare. Naikat siguro day di iti trabaho na. Nangato nga unay ti panagkita na iti bagihin na kat. Oh, anya nga ita. Saludsudok to man ni tatang na numaranak, Mare. Uwan man, Mare. I-confirm mo tapno updated ta. Anya lakit din. Ay, dadamag ko, matit anak ko. Nag-resign ka kano, mat iti trabaho. Nauma ka kading agisuro. Saan matkit di, tatang? Apay karon ang nag-resign ka kay. Makapabanog mat ngamin ti agisuro, tata. Sa maysa. Nasaysayat no agresign na. Tapno may pamaysak ti atensyon ko kadagiti anak mi. Sa bagay Tapno saan na masapo lamang tangdan kayo iti katulong yo, anak ko. Wan tatang, husto tinakuna nila kay ko. Sa bali tano siyak nga inada ti mga sikaso kadagiti anak mi. Pudno launay na anak ko. Mayat mitkid di ti trabaho nila kay mo. Gumdoon dati amom apag sideliner. Mabalilat tabit. Tay work from home ako nada. Anya nga minan, di ko na mga ibagang mate. Planok ti online selling lakay. Kabailam ka de. Wan Tapno ada kumamat aramidat no sa anak a busy. Ay, sika ano nga ti plano mo bagay? Suportaran ka. Saan mat nga inora sa bantayak dagiti anak ta? No nakaturog da, wano ada da ija pagadalan. At least, ada kumamat aramidat dito'y balay. Anya nga tila akong bagay. Kumpurmi Ay, lukas na ti plano. Okay lang. Saan mo tatakas naglako? Tinapatag. At di mo baybayan, nagitubing. Wan lakay. Dalusak ti bakanti asilid. Taiso ti agbalin a bodega. Kaniso matlangan ti pag-live selling no kwa. Una, nalawa mo dahil jay bakay. Matet, anak ko! Matet! Tatang, na kayo magayam. Nangyaga kiti natang. Emilio, anak ko. Ni Matet ngay. Madama ti live selling na tatang. Lukas ta. Online seller magaya man ta, anak ko. Wan tatang, isumo ti kat nakaramidan. Nukas ta nakaturog dagiti ubing, ag live selling matan. Malamad data na panuno na. Kairugrugi na lang ka de. Itay pa'y tatang. Malpas ko dahil dyan doon maramdama. Ay, agtuka kayo ba ya? Agkapi kayo, tang. Agyaman na, anak ko. Amom na anya tinakitak idirabi imare. Anya day tamare. Nag-live selling mo ti college graduate akaro ba yung mare? Aguray ka. Ni ka di Matet, tidakdak ka matang. Wan mare. Ay na, kung kumpurmi mo ti ilaklako na iti online. No kasta, confirm nga rodan. Saanan nga gisurusuro. Day tala ang ti saan ko ang masigurado. Saan ko mat ngamin amaranranaan ni tatang na. Ang no kasta nga agla live selling matan. Ang mga no talaga nga awanan trabaho na mara. Siguro amare. Ay, piman mat amatet. College graduate. Yung online selling mat tibagsak na. Ay, naku nampay mare. Talaga akaasimat.
Mabalintang sa ludsod, tata. Anya ti sa ludsodem, Susi. Pudno ka di tinadamag ko. Online seller ka no, ti anak yo a college graduate. Ha? Wait. Online selling matet baka kumikuman ni matit ita. Ay, piman mat talaga. Handa? Apay mat nga intulok na nga online selling ti bagsak na. Kunak man no adda diploma na. Ha? Apay, no dati diploma. Saan na mabalin nga online selling ka? Saan mat kit de? Ngam pangit nga minakitkitaan tata. Nag-eskwela pa'y lang araw. No kastamot lang ti trabaho kaya na. Anya lakit de. Ay, kaasimot ni Matet. Anya ti kunam, si Susi. Adda manen ti nag-deliver di tabalayda. Sigurado nga i-online selling naman ang lagi jay. Ay kat ba ama? Trabaho mo day jay. Wan ngam adda ayamot kas jay lakay. College graduate. Adda diploma na. Damag ko kat magna cum laude pay iti. Ngaman niya nga itinapasama. Online seller mat ita. Na. Dahil tati pakaragsakam? Anya ko matidakas na no ag online selling ni Matet. Nakababain mat Tisigod a maestra. Online seller ita. Ay unay kan aya. At least, no kayat na ti ag-apply manen, adda maipakita na a diploma na. Nalaka na lang ti mangalay ti trabaho, no kayat na. Ngam taag online selling. Nakababain mata no adda nga agpay so diploma. Ngam online seller ka man. Amom si Susi, tila madlaw mo may. No day ti kayat na, ay kat paypayam anya ngay nga ro ti maramidam. Umanay day ta apang uyawam ijay tao. Day off mo ita, saan ka di lakay? Wan, apay aya. Sikapay man ti makaam mo ka dagiti ubing. Ta itulod ko ti order dagiti kalugaran tayo. Pangitulong dam aya. Itaayan ni Mari Petra lakay. O sige. Siyak pa lang ti makam mo ka nagiti ubeng. Agyaman naklakay. Agtugaw ka nga rudan. Ta itimplaan ka iti kape, masakbay arumwara. Mabayagan ka kali jay, bakit? Saan? I-deliver ko lang ti order da. Agsubli akmat la adagos. Ay wun mare. Rinabiin samot ng ti panag-live selling na. Makitkitak iti Facebook. Nakababa inti kasta. Naku nampay mare. No da tayo nga awan nalpas na, okay lang kuma. Ngam no iso a college graduate. Ay, iso a talaga mare. Nag-eskwela pa'y lang arod, no online selling mat lang tibagsak na. Speaking of the devil, kitaam no asino ti sumungad, mare. Ni matet ma. Sigurado nga order ti inigaman na anak kasupot, mare. Ay, piman mo't day ta a college graduate. Talagang agrig-rigat ang tiyanak yaw, tata. Ha? Agrigigat? Takaasimot. Online selling mo't ti trabaho na ita. Nadalos mo trabaho ti online selling. Iti kasta nga inaramid na. Kat iso ti mangipanagnak asaan nga amin a college graduate. Kat mayat ti biyagda. Siya, oray sa anak a college graduate. Makunak a mayat ti biyag ko. Kan saan ko nga idadaw ti bagi. Na, kasta ti mindset mo. Panangidadawn ka di, tinarabid ni Matet, para kin ka. No degree holder ka. Saan ay nababalin ka online selling ka? Downgrade mat nga minin ano kas jay tata. Awan serserbi ti diploma ano kas talaang. Basta tambok, sa balilat ta, no adda tinalpas ti may sa tao.
Kung saan aga putakas dati pinili na trabaho, kat pimpiman matang. Praktikal lang ti anak ko. Iti kinarigat ti biyag ita. Sana nga uso ti aginarte. Ay, kaasi kamot matet. Ha? Agla-live selling kamot dun. Tay sumati kayat kong aramidan. Apay, inikat da ka iti trabaho? Asino mati nang ibagakan ka na ikata? Apay nga rod, asaan kamot nga agisursuro? Kinapudno na, siyak tinag-resign. Tapno maaywanak dagiti anak ko. Anya? Kat no anya man ti makitkitam, choice ko matanday taa. Ang nakababain si ka. Anyat nakababain. College graduate ka. Ngam online seller ka. Anya ko mati nakababain iti dayjay. Kat choice ko mati ag online selling. Awan mati nang pilit kanyak. Anya nga rod ti serserbi ti diploma nga ino kasta. Adalat ta serbi ti diploma, si kahakit dimat. Kinabak ng matlaang dayjay. Sana basta-basta ti maadaan iti diploma niya. Kita ama, kat uray si ka. Pagad adalam latamat dagiti anak mo. Kat di mo mat sigurado, no anyan to mati trabaho apilienda. Di mo ka di makita nga aglang-langa ka anak kakaasi. Anya nga ti kayat mo asawan. Gaputada diploma mi. Saanan ang mabalin nga online selling kami? Umanayan day ta apangidad daw nam kanya. Nag-online selling aklaan. Nagbalinan nga isyo kan ka. Anya lakit din ay ha? Ay, makapaburak mo ti darati kas tangar aramidan da dya susi. Apay bakay? College graduate ka, ngam online seller ka, kun nakit din kanyak. Anya? Ay, jak amo man no anya ti kapanunutan da dya babae. Agraman pa nag-online selling ko, isyo kan kwa na. Umapan lang siguro ken ka bakit? Ngamin, adda lang arudan diplomam, adda pa iti discard time. Jak maawatan ti kapanunutan da kita tattao lakay. Big deal ka dakwada no college graduate ka, kat saan ka amang opisina. Ano tayo parikot mo susi? Ah? Agraman pa nag-online selling ni bangat ko. Isyo kan ka. Nagpulong kan ni bakit mo? Susi, may salaang ti may bakan ka ha? Saan nga amin ang college graduate? Wano degree holder ako nada. Kaya dadag trabaho iti gobyerno, wano pribado a sektor. Ngamsan arason da ita? Tapno idadahon tayo ida. No para kanya, kat nakababain nga road. No para ken ka nakababain. Saan matken bakit ko? Proud to pa yung online seller. Kas makita kat naragsak mat iti trabaho a pinili na. No choice siguro. Iso nga online selling, tibagsak na. Saan ano choice, susi? Isulahan ti kayat na nga aramidan. At least, adda diploma. Adda pa'y diskarte na. Mabaling agapla iti trabaho, no kaano kayat na. Siga ngay, datalangan makibibiyang tibiyag ti padam at tao ti paglaingam. Anya? Ay na, di nala maaklon a college graduate ni bakit na ngam online selling tibagsak na. Nagsardeng ka man si Kasusi. Pudno matibagbagak. Ay napakawa na mga po ay ha. Oo na yan nabiyag aya. At least, adda ti may panakil na a diploma na. Siga ngay, adda diploma? Ah? Tapno amom, nagrigat sa ti agadal. Narigat ti maaddaan iti diploma. Una, ngam anyat serserbi ng adda diplomam, no ti trabaho, kat aglaklakulaan. No saan da akayat ti agtrabaho iti gobyerno, wenno iti pribado nga opisina. Choice da dayta. At least, adala ta diploma da. No para kanya, kinabak ng matlaeng dayjay.
Iso nga rod apagad-adalen ta dagiti anak ta, tapno addan tumet ti diploma da. Uray saan ta asigurado. No anyan tumet ti trabaho, apilyan da. Anya laki dain, irespitaw ti desisyon ti pada matao. Nawan na sayat nga ibagam, aguli magkalatan, di kagpakalaeng, tano adaman ti rumbeng nga desisyon para itibiyagda, isuda mismo dayta, saan kad asika, ay anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.